press meet itu nang kok kapan kita hindo cukup non malong parnisi APHLC amaipu jai kathar press meet itu laten non alom la kahino dak Karbia society along isia video ki viral apu thak ten la first really thing BJP is carving long aten west carving long hinten la buson ot langno adur gelang no la buson ke claim abang pula pen abang phi etum hanmang ke militu mahin pen in rempon chengsi la pen la sona sai mon pika pa vidyarthya hanmang ke la tuma phan kan sai padu nahi kusi militu mahin pen da diman kon sita la bangsu aot adur gelang no abang pun tuma phan kachini dun cheng kumani bang kelong lok hai secret si pen kumani a source pen kelong lok hai se henuda ka bostu condemn ke maju phan no hetin pen case epi puna ja leklem de pusta ka henuda hi society phan ke mesen de lapen laso a issue logo henuda ka video ituma society long la monon phi henuda ji comment pen abang ke responsible ke ruling de kali responsible ke everyone citizen atumta anutin abang putin a party tin ta responsible to athe dipot ma abang ke non jaiga thar press meet dolo henoda ka bang pufana ka condemn abang ke chok sita lasso henoda ka video long pen opini politics se patu dan nei a motif kopilo ala APHLC ahin pen kumane aot adu kahino do koklo ladak party politics along opini ka chika do like completely lage isi politics ali ka jo MG I isu masikali same alang liban la puson matha de asontin alama ma claim rapet nahi stand ki rapet nahi alama lo anta alang li politics pakia de bangke lage alang li mithang kamatha aot kilang no pot usini lihin sini to nahi bale adhe bipot ma lake society ma henoda kulote responsible alang ta kalang lasi la puson asai party apan kachikoi tha nili only aprang alang li congress banda pulo non aku BJP banda pulo lape kapre alang ta alang li pu sita aku isi pu pontulang khilonjia okhomia adivasi pu khilonjia okhomia da dodunde alang tumlo bahini be alang tumlo alada adivasi tum da dodunde sita ke koi pona bang alang li puson koi jam de nahi athe hinoda ka bostu de society lo ngsi effect de ji pulote APHLC the responsible no lapen ahopo ruling the responsible no anjo se kapre ka party mane individual bang ta responsible no henoda anti social activities bang ke ilitu mahin benda proyek la sila so alam bang ke lada kachikoi siroi party apan non alang li kipuke BJP ya party atum ko alam bang alang li an abatai ki kudulo la solam te bang ke politics bang ke lahe akan litera lahe alam bang ke kachibok abudet nei kusini lai dak pen hanlo lape monon pila sona sai alang li ki jong thap alam aproman gabi alam li nije jider nei lape nan par bang ke non ichini teng pulote alang li mia pulote ili tum ma phan ma hula so phan ka ili tum kachitan dan nei hala phan ba tum otna lason bal se alang li patha nei la ili tum long senior tum do alang li tum briefly pathan pon na la alang li tum bahini tum la sigeri ke chengsi na pathan pon tulo na alam ke bang ke mo itu spokesman alam ke bang kanda do ase society along train na ke no tumona ke no tab do log pulang ke os bang ke do da hai lagi research kurulu te chini ko rupiah thisi lahai ani tigel lahai tumona ke no mukha society mangi jap daswa botuna do dekpen bange itu retired itu senior citizen pula ko IS retired pula si alang li munthi paka matha paka si ningjene ko dak lahai botuna do ko lagi kichok che botuna loge itu society lo lagi kichok che lo bakal biang long bakal bidet ada society lo selasun itu cot bolam sekali everywhere
nasuna ghotona mukha abang dak so ghotona abang ke abang ni condemn lo all of us I condemn na condemn chokche isi ba ko matha tuna how to reform the society, koson si tumon ki mike bandi ma lam ki mike dithan pen ka jitan ke timum pen koson society wala change ke bandi ma tama ka kerala ke bandi ma hala ba so si jasmet nuda senior citizen by IS retired abang tuben an bukan son mane banani ada kali ada lain injisi mane RSS বা বিজেপি ভান के पार्टी पोंटान लाहे अमेन के बारे में very unfortunate अर्जुन दा जैसे लासो responsibility society along खे along लासो reform के बंदिया फान तुमों के बंदिया फान अकिमिया तुमों के बंदिया फान कोसोंस के claim रापेजिमा हाला बंसी अलानी बसाने बोलो तो कलीली कलंगान पार्टी तुमगे पार्टी पोंटा पापन के lage it shows he is irresponsible as a leader so responsibility ba apan galang ikpaklan hese asi very unfortunate lage ini tu me ato lage lason ka nije tab ban ke lage condemn monon ki lason nije jedasi आपकी मेक उसी मिल गए 18 सालों मांगे की पुंगटू अलानी बुझी नहीं just senior citizen chot kalian alani retired IS senior bureaucrat salani lahe society along koson atomon se jab bomma upia the pese lahe apiona bad oma hala hai ke chegi afan ke pakke gi afan society along kan kachimum gi afan koson se meima how to involve government how to kachimum gi afan koson se meima how to involve government, how to involve ruling party, how to involve opposition party, social organizations at one time. Do lang, mane solo asong tundan do, youths at do, student organizations at do, la pengong asara, la haya asong tundan do. There are so many different organizations in a society. So involving those organizations, NGOs at one time. Kado we pangrum pen tingbai tingsai pen koson si so tumong lang no kicegi ipa meji ba society long tumong ni ke bani apa halai si tingbai nangi so ka tingbai ji kali no is blaming ruling parties so movement pulomati society si apa ipa meji apa bangke not only ruling party not only opposition party but social organizations are tumhan student organizations are tumhan har kaddo go ibada ni pangum si tingbai si tuara ke me rinan hala masola responsibility bange lage ruling party ba mane congress ba APSLC ba mane congress apne so to totally all each and everyone all citizens that's our responsibility bange so lasi lahai matha pata se rali ninje nahi apo asi open and it's very unfortunate ning no mila so I know senior IS retired Amri Panason running gym ange chokchi atuar si rinang koson si ipani mo ichokchi mange they should punish lage clear la hai sir la ke punish to le हम एकदम दे root causes पेपर में तो क्या थी से रसों के जिप्लाम like kan do ba bi ka research ya fan ba